Mwaramutse neza kandi mwiriwe inshuti za Ganira TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yo hirya no hino. Inkuru rero yazindutse igera ku kinyamakuru cyacu kandi yazindutse ivugwa ahantu hirya no hino ni urupfu rw'ahoze ari meya w'akarere ka Rwamagana. Uyu mugabo Bwana Uwimana Nehemiya witabye Imana. Uyu mugabo akaba yarayoboye akarere ka Rwamagana ahasaga mu mwaka wa 2010. Akaba yarayoboye kano karere ka Rwamagana aho yari asanzwe ari umuganga ndetse akaba yaranayoboye ikigo nderabuzima cya Rubona. Ahangaha ni mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona. Uyu mugabo rero biravugwa yuko yahitanywe n'umugore we nk'uko bigenda bigarukwaho n'abantu bose bagiye batandukanye, yaba ari abazi uyu mugabo, inshuti z'abaturanyi be, yaba ari abo bari baturanye aho mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona, bitewe n'uko ariho n'ubundi yari yubatse. Uyu mugabo 2010 ajya kuyobora akarere ka Rwamagana yari asanzwe atuye mu murenge wa Rubona ho mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Kabatasi, umudugudu ni uw'Umurehe. Uyu mugabo rero akimara gutorerwa kuyobora akarere ka Rwamagana yagiye mu nshingano ze nk'ibisanzwe. Urugo rwe rukomeza kuba aho ngaho i Rubona mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona nk'ibisanzwe. Yayoboye imyaka ikabakaba muri 6 kandi yagize ubuyobozi bwiza ndetse n'umuntu wateje imbere akarere cyane kandi yanakundwaga n'abaturage, bitewe n'uko mbere yo kugira ngo ayobore kano karere yari asanzwe atanga serivisi nziza kwa muganga. Nyuma yo gukora iyo mirimo yagerageje no gukora ibindi bintu byinshi bitandukanye, ariko kubera ko domaine yiwe yari bishingiye ku buvuzi no gutanga ubuvuzi, byatumye agenda asubira n'ubundi aho yari atuye mu karere ka Rwamagana, ari naho yaje gushinga farumasi. Ariko na mbere y'uko ayobora akarere ka Rwamagana nabwo yari afite farumasi ebyiri zacuruzaga imiti yo guha abaturage mu buzima busanzwe. Nyuma yo kumara kuyobora aka karere yigarukiye mu kazi kiwe ka buri munsi ko gushinga ibya farumasi. Yakomeje gucuruza farumasi nk'ibisanzwe kandi atabarutse aribyo n'ubundi yaragikora, nk'uko nababwiye yuko bivugwa yuko urupfu rwiwe rufitwemo isano n'umugore babanaga. Bati se ngo byagenze bite gute urupfu rwe rwaba rufitwemo isano n'umugore we babanaga? Ubundi ibye bimeze bite? Ikaze kuri Ganira TV nze mbirambure mbabwire byinshi bitandukanye kuri uyu wahoze ari meya w'akarere ka Rwamagana, Bwana Uwimana Nehemiya, ubu uruhukiye mu mahoro, ariko urupfu rwe rukaba rwababaje abantu benshi cyane. Bisaba ko ngarukinanga naje kuwa gatandatu irano nimugoroba ku cyumweru mu murenge ntabwo bakoze, kuwa mbere ni konje nabwo ntabwo bakoze, icyangombwa nakibonye kuwa kabiri. Ariko umusaza n'ubundi niyo gahunda twari dufitanye ko twavuga kuwa kabiri, ariko yaje ku cyumweru nimugoroba. Subiyeyo rero ibibazo byose bijya gutangira, uyu Bwana Uwimana Nehemiya yari afite umugore babanaga w'isezerano, babyaranye abana bageze kuri 4, harimo abahungu 2 n'abakobwa 2. Uyu mugabo yaje kuvugwaho inkuru n'abantu bagiye batandukanye yuko afite inshoreke yo mu karere ka Rwamagana bahararanye kandi yubatse afite umugore w'isezerano. Nta kindi cyaje gukurikiraho, umudamu we babanaga w'isezerano mu buzima busanzwe yabaye umwarimu ndetse yanayoboye ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye, ari directrice wabyo. Nyuma nawe yasezeye muri aka kazi akomeza kwikorera ibindi bisanzwe biri mu by'ubuhinzi, dore yuko umudamu we yarazi guhinga bya hatari ndetse biteye n'ubwoba. Yari umugore uzi gukora cyane, uzi gushaka amafaranga. Hadaciye kabiri rero uyu mugore yaje kwitaba Imana. Mu mwaka wa 2023 nibwo umugore we w'isezerano yitabye Imana. Yitaba Imana apfuye urupfu rusanzwe kandi nanone wavuga ko ari urupfu rudasobanutse. Uyu mudamu we akimara kwitaba Imana, umugabo yakomeje kurera abana bari basigaye nk'ibisanzwe bagera muri 4, ariko murabyibuka yuko nababwiye yuko byavugwaga yuko afite inshoreke bari bahararanye bamaranye igihe kinini. Iyo nshoreke yiwe bakaba barahuye muri ubwo buzima bwo kuyobora ako karere, bakaba bari kumwe barahoze bagendana 5 kuri 5. Uyu mudamu rero nyuma y'uru rupfu rw'uyu mugore mukuru bivugwa yuko yaje kuba aho ngaho mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana. Yamara kuza kuhaba abo bana ntibabyishimira, abana batabyishimiye baraza birukana iyo nshoreke. Uwo mugore wa meya tutashatse kuvuga amazina ye nawe, ariko ni umugore nawe ukomoka mu karere ka Nyagatare ahazwi nko mu Mutara.
Abo bana rero bafashe icyemezo cyo kwirukana uwo mugore ise yarazanye, bamwirukana muri urwo rugo. Icyo gihe bari batari babana mu buryo bwemewe n'amategeko. Bakimara kubirukana rero, inzigo y'abana ndetse n'uwo mukase yahereye ubwo ngubwo. Mukase akomeza kubana nabi n'abana. Hadaciye kabiri, kubera ko bari abantu n'ubundi bahoze kera bari kumwe bari close, baza gupanga ibyo kubana nk'umugore n'umugabo. Icyo gihe byari mu mwaka wa 2025. Bateguye ubukwe mu mwaka wa 2025 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Urumva rero kari ejo bundi, nta n'igihe kinini cyari gishize, nibwo habaye ubukwe bwabo. Ubukwe bwabo bubera mu Mutara ndetse no mu karere ka Rwamagana, ari naho n'ubundi aba bombi bahise batura nk'umugore n'umugabo. Ubwo bakimara gukora ubukwe baje kuba aho ngaho mu karere ka Rwamagana. Mbibutse yuko umugabo yagiraga amafarumasi nanone aho ngaho mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona. Ariko aho batuye nyuma y'ubwo bukwe, batuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro. Urumva ko ni imirenge ibiri itandukanye. Nyuma yo gukora ubwo bukwe, umugabo ubukwe bukimara kurangira ntabwo yongeye gusohoka mu nzu, nta nubwo kandi yongeye gutembera, nta nubwo kandi yongeye no gusubira kuri za farumasi ze ziri aho ngaho mu murenge wa Rubona. Ubwo guhera ubwo ngubwo yarakomeje yibera mu nzu nk'ibisanzwe. Amakuru agera kuri Ganira TV avuga yuko umugabo akimara gukora ubukwe yahise arwara bidasanzwe, araremba. Muri uko kuremba, umugore abigira ibanga, ntiyagira umuntu n'umwe asangiza amakuru yuko umugabo we yamaze gukora ubukwe, agahita arwara akaremba bikabije. Mbere yuko arwara akaremba, bamwe mu baturanyi baturanye n'uyu nyakwigendera Uwimana Nehemi bakomeje kugenda bagaruka bavuga yuko uyu mugore w'inshoreke ari we wahitanye umugore mukuru kugira ngo abone uko yegukana uyu mugabo Bwana Uwimana Nehemiya. Ntibyavuzweho rumwe ku bantu bose bagiye batandukanye. Ubwo akimara kuremba, uyu mugore yabigize ibanga ku muntu wabaye meya, ku muntu wakoreye igihugu, ku muntu wavuye abaturage. Hari abana benshi bamuvukiye mu biganza, hari abantu benshi yagiriye neza, ariko akimara kuremba umugore we abigira ibanga, amuhamisha mu nzu. Uyu rero Nehemiya nibwo yandikiye umuvandimwe we bavukana. Uyu muvandimwe we bavukana atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona. Bayarenda guturana n'intera itageze no ku kilometero kimwe inyuramo hagati y'urugo rwe rwa meya n'urw'uyu muvandimwe we bavukana mu nda. Uyu Ndizeye nawe yahoze ari umusirikare, ariko ubu ngubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko nubwo ari mu kiruhuko cy'izabukuru, akora ku kigo cy'Agahozo Shalom kiri mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona. Ni ikigo cyashyiriweho abana b'imfubyi. Icyo kigo rero nicyo uwo muvandimwe we akoramo, kandi haba harimo akazi kenshi kagiye gatandukanye. Nibwo rero yashatse akanya ajya gusura umuvandimwe we i Rwamagana. Agiye gusura umuvandimwe we i Rwamagana, umugore akimubona ko ari umuvandimwe we uje kumusura, aramwihorera, ntiyagira ikintu na kimwe avugana nawe, arakinga inzu arigendera. Umugabo abuze icyo akora, niko guhita asubira mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Rubona iwabo nyine. Ahamagara bamwe mu bana be, aribo abangaba twavuze haruguru bane, ababwira yuko ise yarwaye, yarembye, atakibasha no kuvugira kuri telefone, ariko nawe aribwo akibimenya bitewe nuko umugore yabimuhishe. Ubwo hashize iminsi aba bana bagerageza guhamagara se, telefone ya se ntiyigeze icamo na rimwe. Bakimara kubona yuko babuze ise kuri telefone, niko kwigira inama yo kujya aho ngaho mu karere ka Rwamagana ise yaratuye akimara gukora ubukwe n'uwo mugore we mutoya. Ubwo abana bakigera mu rugo, ibyo babonye bakubiswe n'inkuba, gusanga ise nk'umuntu w'umugabo wabaye meya, wabaye dogita, witaye ku baturage, witaye ku mirimo y'igihugu, ntiyigera akora imirimo adashinzwe, ahubwo akora imirimo yarashinzwe yose, kandi ava ku buyobozi neza. Akarere yaragateje imbere, yarakagejeje ku myanya myiza y'imihigo. Nta kindi abana bakoze, barebye ise bakubitwa n'inkuba, kubera ko ise akimara kurwara, akimara kuremba, uko bivugwa yuko uyu mugore yamushyize mu cyumba akamukingirana, akamwihorera, ntamugaburire, ntamuhe n'icyo kunywa. Umugabo aragenda araremba, arinyarira, arinera, ntiyamutunganya ngo amukorere isuku, amera nk'umuntu w'incike udafite umuntu n'umwe umwitayeho, nyamara yarabyaye. Abana ubwo bagiyeho bamukorera amasuku yose ashoboka, ubundi bamushyira mu modoka bamujyana kwa muganga. Mbibutse ko nababwiye yuko yararwaye akabyimba ko ku kaguru, ako gaheri kaje nyuma y'ubwo bukwe. Nibwo rero bamujyanye kwa muganga i Rwamagana, basanga hajemo kanseri, niko kumujyana mu bitaro bya Kanombe. Ibitaro bya Kanombe barapimye basanga koko arwaye kanseri y'akaguru. Baje gufata icyemezo cyo kumuca ku kaguru bitewe nuko kanseri yari yaragezemo. Akaguru baragaciye, kuva icyo gihe bakimara kugaca abyimba umubiri we wose,
ntiyongera kugira ikintu na kimwe avuga, ntiyongera no kugira ikintu na kimwe akora. Abari bizeye yuko akize, ko bigiye kugenda neza akagaruka mu rugo, nta kintu na kimwe yongeye kuvuga, ahubwo yatangiye kubyimba umubiri wose, ahantu hose arabyimba. Bivugwa yuko akimara kubyimba ibyo byose bimeze uko nguko, arwaye arembye cyane, umugore we yafashe imodoka ajya aho ngaho nababwiye haruguru umugabo yagiraga amafarumasi aho mu murenge wa Rubona nyine, afata imodoka ajya gupakira imiti ndetse n'ibintu byose bageraga muri izo farumasi yacuruzaga aho ngaho mu karere ka Rwamagana. Ubwo ahageze abaturage bahamagara wa muvandimwe we nababwiye witwa Ndizeye. Bakimara guhamagara uyu Ndizeye baramubwiye ati umugore w'umuvandimwe wawe aje gupakira imiti. Ntese aje gupakira imiti mu buhe buryo? Aje gupakira imiti ngo ayitware, avuga yuko ari umugabo we uyimutumye. Uyu muvandimwe we yitambitse aho hantu yanga yuko izo farumasi bazisenya, aravuga ati nta muntu ugomba gutwara iyi miti keretse nyir'ubwite nava muri koma akavuga yuko akeneye kwimurira ivuriro, turamureka abyimure. Umugore niko gusubirayo yarakaye cyane, bamwimye iyo miti n'izo modoka zisubiyeyo nta kintu zipakiye. Ubwo umugore aragenda. Icyo gihe ibyo bijya kuba hari kuwa gatatu, bigeze kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu mu rukerera nibwo Uwimana Nehemi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 yitabye Imana hashize iminsi 3. Umugore yaragiye gupakira iyo miti. Urumva neza yuko nta gukeka nta no guca ku ruhande, umugore we yarabizi neza ko umugabo yenda gupfa, mu gihe abandi bo bari bazi neza ko umugabo bamukasa akaguru yenda kuba muzima akagaruka mu rugo. Umugore icyo bamutsindishije baramubwiye ngo wowe n'umugabo mwasezeranye ivangamutungo muhahano, none se izi farumasi ko wazimusanganye uje kuzipakira kugira ngo zijyane hehe? Kandi uyu ari umutungo wa nyakwigendera yahoranye igihe cyose, none kuki uje kuwutwara mu buryo bw'ubujura? Icyo ni ikibazo cya mbere wakeka ku bijyanye n'isano uyu mugore afitanye n'urupfu rw'uyu mugabo we. Kuri iyi tariki nibwo yavuye mu mubiri, ariko nubwo yavuye mu mubiri abantu benshi barababaye cyane, abantu benshi bari mu gahinda, abantu benshi bari mu marira, ntibabyiyumvisha ukuntu uyu mugabo wakoreye igihugu, witangiye abaturage, wabanye n'abaturage cyane, ntanimuke agakomeza gutura muri icyo cyaro kugira ngo akomeze agiteze imbere. Yabereyemo umuganga ndetse yanayoboreyemo akarere ariho ataha, kuko ntigeze ataha mu macumbi y'akarere cyangwa se ngo atahe mu zindi nzu zose zigenewe abayobozi b'uturere, ahubwo we yakomeje gutaha mu rugo rwe rusanzwe aho mu murenge wa Rubona nyine muri icyo cyaro, ntiyigeze ajya gutura ahandi. Urumva yuko abaturage barababaye cyane ndetse birabababaza cyane iby'urwo rupfu rw'uwo mugabo wahoze ari meya w'akarere ka Rwamagana. Nta kiratangazwa na polisi ku bw'iki kibazo, niba bashobora kuba baracyakiriye cyangwa se bataracyakiriye, ariko ibihari bivugwa ni ibivugwa mu baturage basanzwe, kandi iyo abaturage bavuga amakuru bagenda bayagarukaho, ubwo na polisi nayo nibona aho ishingira, cyangwa se RIB niho nayo ibona ishingira itangira gukora iperereza. Abaturage bamwe na bamwe bakomeza bagenda bavuga yuko bashaka ubutabera kuri uyu bwana Uwimana Nehemi, urupfu rwiwe rukamenyekana. Bamwe bagenda bavuga yuko uyu mugore ari we wicishije umugore mukuru amurogesheje, bakanagenda bavuga yuko nyuma yo gukora ubu bukwe umugore yaba yaramushumirije ibintu akaba ari byo bimurangije, bitewe no kutumvikana ku mitungo uyu mugore yashakaga yuko bagurisha. Mbibutse yuko uyu mugore nta kandi kazi akora usibye ubucuruzi bw'akabari. Uyu mugabo we akaba yarahoze ari meya, akaba yaranahoze ari umuganga, ndetse atabarutse ari nayo mirimo n'ubundi igendanye n'ubuganga yakoraga, kuko yacuruzaga ibijyanye n'imiti kandi yafashaga abarwayi bagiye batandukanye. Ganira TV, bwana Uwimana Nehemi wabaye imfura ku bantu bose, wabaye icyitegererezo ku babyeyi, wabaye icyitegererezo ku bagabo, wabaye icyitegererezo ku bantu bose basanzwe. Tukwifurije iruhuko ridashira kandi ubutabera buzakora akazi kabwo, bityo niba hari uruhare uyu mugore mwabanaga yabigizemo azabibazwe. Aheza ni mu ijuru, uruhukire mu mahoro. Bwana Uwimana Nehemiya.